wakwihangira umurimo hamwe na FDI uhereye ku gishoro cy'ibihumbi 200 gusa ugacukubira n'ubushomeri. It's mu agent wa FDI ukajya ubona na komisiyo aho ucuruza umuriro w'amayinite ifatabuguzi rya Star Times ubumeze neza. Ku bindi bisobanuro weho nimero ni ziriya wanatwandikira. FDI kandi buri munsi ndayibabwira batangiye gukorana nayo batangiye kwibika amafaranga menshi ari nayo yiyi ubundi FDI mbabwira ku bushomeri guhera kakanya vuze ngo iki sezira ku bushomeri guhera kakanya ubugwera ku 200 byawe uwo agent wa FDI ukajya utanga serivisi zo gucuruza umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya StarTime n'ibindi byinshi bitandukanye ugatangira gukorera umufungo ubushomeri ugatera ishoti ukitwa cash money. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri email yacu info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 078115 Aya basi mambo vipi? Namba 1. Bimeze bite? Ikugasobanura films.com. Babwira ngo nimero 5 kwa 5. Bimeze bite? Hano hantu hagiye gushya. Iyi filime nagisanzwe. Umusobanuzi murabizi buse nakwirirwa mbivuga ko nasanzwe. Kandi ari byo nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Mwibutsa ukeneye kwamaza kuri izi filime uhamagara 0786 iyo ni nimero y'akazi no kohereza amafaranga. Dutangiye. Hey! Urebe? Tangiriye mu ishyamba. Mama we! Narakubwiye ngiyo ndi gusobanura ni mayiro 150 mu majyepfo uvuye mu murwa mukuru wa Colombia bawita Bogota. Rurahaba shawo bw'umwimerere akorino naha dutangiriye muri Colombia ahitwa Bogota mu majyepfo mayiro 150 uvuye iki niki aho turi tugira gukurikira filime Melody to aho dutangiriye hari ya parikaga havamo akagabo kareba gutyo bimeze bite kumbe akorino Axel hano yagafashe inyana yimbwa idutsindi iteye abagabo bari kura macha byose birateguye boss ari hano baravuga Spanish reka tubikore kudutange ko bano binjira bisanga wari uri kuba kururira kure mu ndeba kure nimubibonye hari abinjiye murakaza neza bahe siga igitabi bahe wines one of the finest collections in all of Colombia. Mani mfite ya zazindi nziza cyane zo muri Colombia za danje arashaka kubaho urwunge nibarushaka So none let's do business. reka dukore business filime Geronimo, my son, uyu ni umuhungu wanjye avayo convince me this is the new drug. yanyumvishe ko binagiye kutwereka ari rwo rumogi rushyashya rujyanye n'ikoranabuhanga rukura vuba kandi rukagenda vuba. Urebe ati iki gipimo dufite gishobora kuba cyahagarika amasoko kigahagarika ibintu byose imeri gishobora kubangamira itumanaho rya internet rye ryose. Rebe nibyo umwana yakoze reba hano mu majyepfo. Urebe you gonna love this. Bino uraza kubikunda. Barabwiye tugenda ure mu majyepfo y'inzu turimo. Urebe icyo bino bintu tugiye kwereka bikora. Barakwereka hari indege iri mu kirere. Urayibona? Hari indege iri mu kirere. Ira ni indege itwara imizigo. Urebe mwana hari ibyo yakanze. Indege ititurika yagasani. Bifuza ngo ari ikoranabuhanga bakoze rishobora kuba ryaturitse indege ziri mu kirere igahagarika itumanaho ry'abantu. Ibyo ari byo byose ryabyinjira mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Isoko ry'imigabane ngo rikarihagarika. Muri Bogota yose umuriro ndawukubye. Nyagasani ibaze tekinoloji bakoze kumbe hanze hora abashinzwe umutekano bari bakurikiye. Abashinzwe umutekano bikangamo. This little toy can do far more. Kano kantu wana nk'agakinisho gato gashobora gukora ibirenze. Like we used to give a lick of the coca. Nkuko zikera twajyaga tunyunguta kuri kokayine. Bura nawe tukweretse icyo dushoboye gukora. Gatorori
I'm the only one who can make it. iyi ngiyi ni njye nyine ushobora kuyikontorora Deal. turumvikanye urebe yego Yeah, I think we probably do. ndakeka turumvikanye faya mukireke kubabe hey faya bashinzwe umutekano hano disikari ntisanzwe disikari ntabwo isanzwe amasasu aratangira mu nyubako abashinzwe umutekano bayanze babyivangamo iriya drive muyizane disike diri iri hariya amasasu hey urabe barinjira abashinzwe umutekano bari bahari iriya tekinoloji bakoze ishobora kumarura indege nta kidakora bimeze biti nuko dutangiye filime yacu binjira modoka bahita berekera barayisize drive bana abashinzwe umutekano muri Colombia fire buretse hari icyo ngufitiye hano sasu nta mikino yagasani gusa tekinoloji mbonye yarengenteye ubwoba ibaze tekinoloji ishobora kuburisha umuriro mu gihugu cyose ugakandaho indege zikaturika nta kidakora urebe yaje hakunino ncumukura hano yitonze ayikurayo niya drive umugabo ni icyamamare drive arayifite dore ni kano kantu gatumye ariko gashobora guteza ibibazo isi yose umugabo amaze kugafata Universal Pictures na Rock Entertainment ku bufatanye kwaka gafilime katugereho ndetse kugihe ndetse iyi filime yasohotse uyu munsi ni kugasobanura films.com zisohokera bimeze bite nuko dutangiye nanone mbibutsa telefone nziza ubu ngubu zimeze neza ni telefone za Itel gera kuri office za Itel cyangwa se amaduka yose Itel bakise 355 tuvera tugere ku cyiciro gikuru cya CIA kiri Langley Virginia they 355 niko dutangiye yazon kumangano injira. We got income from the Colombian operative. Hari amakuru duhaye n'umugabo wacu ukora muri Colombia. He sounds pretty spooked. He says he's got something to sell, something that aradufiye ngo hari icyo afite ashaka kutugurisha. Friends of the NSA. Aravuze ngo ntabwo yagiye leta iwabo. Aravuze ngo tumushyire miliyoni 3 z'idolari. Contact any other agency? Hari agency yahamagaye. Patience, sir. That's it. Bisa nk'ari umugabo wihangana. They're coming for him too. Where is he now? Ari he? He's way to Paris. Ari mu nzira ya Paris, i Paris. Warikisha kuba tu. Tu fiaria. Hano ari umukobwa. Tu. Kobwa. Kubita abagabo mu buryo babona ko. Tu. Fuyu hano. Yeah. Baby. Come on. Nyitozo turi muri CIA mu kigo. Aba agent bari kwitoza. Contact, huh? We mwikwegerana. I get hurt. Yeah, you fight like you date. Oh, you talk about uzi kurwana nk'umuntu uri guteretana n'umuntu we. You got a job. Tugufitiye akazi. Kiraka cyabonetse. Bamufitiye akazi. Feri ya mbere isaza gupakira. Bakikubwira ngo akazi kabonetse n'uwa CIA, yasaza gupakira n'umugore. Hano mu kabati ke muri safe, hamwe abandi babika twenda tw'imbere, we abafite mu safe. Irimo amapasiporo y'ubwoko butandukanye y'u Rwanda, ya Kongo, ya hena hehe, mukobwa arapakira. Baravuze ngo ushaka kugurisha, icyo ashaka kugurisha CIA, ngo ajye kujya mu Bufaransa. Bidatinze dore ipari mu Bufaransa. Sightlines here. Aho turi buhure ni hano. North to south. Exterior has no clean cover. Hano nta hantu umuntu yakwisha. Aho turi buhure bamaze kugera mu Bufaransa kare. We na mugenzi no mukobwa. Walk away. No much fuss. Turamuhereza amafaranga duhereza ibyo duhereza tugenda. We'll drop Maze. He could have sold that thing on the black market for a lot more, but he just wants $3 million. Messi yatubwiye ngo nitutabigira vuba ngo umuntu nkuri ushaka kugurisha icyo kintu ashobora kukigurisha. Right? What, committing high treason? Mu isoko riko rwo n'abagizi ba nabi. Take your pick. Hitamo. No. Oya. I haven't. Shirusiransi. Because you love the job. Kubera ko ukunda akazi kawe. Umwe muri twe ugomba gukunda. The idea of family, you're really gonna love our cover. Nimba udakunda igitekerezo cyo kubaka umuryango wakunda kano kazi kacu. Tora amafaranga bazanye miliyoni 3. Joel and Ethel Lewis from Iowa. Joel na Ethel Lewis. Our honeymoon. Iyi ni honeymoon se twajemo. Amubwiye amazina bari buze kuba bitwa. Ko baje muri honeymoon nyine baje mu karuhuko k'iby'ubukwe bwabo. Try the ring. Gerageza impeta baje kuneka.
baraza ko umwitwa ngo Joel undi nimba yitwa ndi n'amazina biyise uyambara n'impeta bize kugaragara ko bakundana It'll do. nyamara impeta irabona ko inkwiriye we. Okay, so, that's our best access point, huh? None turinjirira he To the drop. kugira ngo tugere hari buduhere ibintu natwe tumuhereza. Rebe You do know what honeymooners do, right? uzi icyo abantu bari muri honeymoon bakora In the most romantic city in the world. cyane cyane ko Paris usanga ari wo mujyi uri romantique cyane ku isi. Ring. I want to try something. Hari ikintu nshaka kugerageza. Nick, there's no other angles here. Umva nta handi hantu twakwinjirira ntabwo mvuga iby'akazi. Ntubari gukorona. Bose n'aba agent ba CIA yabatumye. Baje bigeze ngo abantu bakundana bari muri honeymoon. You doing? We urokora ibiki? Ga. Turashize. Ibi ni iki? Shahu ndabyanga. Kubasa. Uyu ni umuhungu bakorana nuko dutangiye filime. Baje mu kazi. Igihugu cyabatumye mu kazi ibintu barimo bishobora no kubatera umwaku. You're my best friend. Uri inshuti yanjye magara. Uri best. I don't have anybody else. Nta wundi muntu ngira w'inshuti. Ni umukobwa ndabizi. And I don't want to mess this up. Rero sinshaka ubushuti bwacu tubwangiza uzanamo ibintu nk'ibi. Twigumire turi ishumi. Never thought about it. Ese bino bintu nashaka iki n'iki ntabwo wigeze ubitekerezaho. Bugombo. Aha. Naba agent basiye igihugu cyabizeye kibatuma ku kazi. Ku mutekano w'igihugu dore ibyo bibereyemo nawe ndebere. Ejo wakumva ngo igihugu cyafashwe. Agere. Ukubwo ariko yamuhamagaye mubwira. Nawe ndebere. Abana igihugu cyize kikabatuma ku kazi k'umutekano w'igihugu. Ibisi byose bituma igihugu kidatera imbere nyine. Tubari kumagira igihugu. Wega. Gusa amafaranga bayazanye intwaro zirahari. Bagomba kujya gura n'umuntu arakeye. So cliche, no? Baje mu gitondo urabona ariko bigize nk'ari couple baje muri honeymoon. Cliche doesn't mean it's not romantic. Kuba turi kujisha ntabwo bisobanura ko utari romantique. Definition of romance. We biterwa n'icyo wita urukundo ariko. The way that ring looks on you. Iyo mbetira kubereye naguhaye. Rebe. That's the spot. Hara no tugiye guhurira. You get us a table, I'll check out the inside. We shaka imeza nanjye reka nsuzume mitani. Dore wa mugabo. Nushinzwe umutekano wa Colombia kakana kikabona yesa akagurisha CIA. Turi nguye arakazanye. Baramuhereza hano. Igikapu. Ibikapu ni bibiri. Popular area. Hano hantu harazwi cyane. So bad as a left bank. Ntabwo hazwi cyane nka banki iri hakurya. Rano, bonjour. Chocolate croissants and coffee. Ndashaka shokora na croissant. C'est bon, j'ai compris. Ntugire ikibazo ndakumva. Vuga igifaransa. Itacaho n'umugore ukoramo hano. Uyaza hano. This guy says stay away from left bank. Oh no, we can't. Uyu mugabo aravuze ngo tugume kure ya banki iri hakurya. Should have the eggs. Iyo musaba amagi ariko nimushyiremo umunyu. Pardon. Paris. Pardon, abamenaho icyayi yagasani. Bamenaho icyayi yitabiba cya gikapu yihuse cyane. Ni umuseriveri wari hano. Kiriya gikapu atwaye urebe filime witonze. Ayisacaho. Cya gikapu baragitwaye kure bano. Urabe mugore wa Sarifa Ganu. Kiriya gikapu kirenze kirimo intwari iremereye cyane. Twayibonye imanura indege. Manura indege ayita cisheni. Bimeze bite? CIA barayibye. Bimeze bite? Umugore wigize umuseriveri hano. Do hasi. Rebe. Kayo. Rebe. Yurira moto. Mwana singa moto. Bimeze bite? N'umukobwa dutangiranye singa moto ayita cisheni. Mugiye hagati. Do. Mugore hano muri rumbi yarakurikirana n'ushinzwe umutekano. Do. Dore ninja muri rumbi ariko faya. Imbere yatarajya kuri film ayita caw. Gapfunyika nagatwaye. Nagapfunyika kari mu intwaro idasanzwe. Twe twayibonye. Bimeze biti. Faya. Hasi. Ugora mubonye genda Rwanda yambaye rumbi wagira ngo sindwanye. Sasu rye ntabwo riri gupfubusa. Kandi rero siransi. Muri film. Yo.
Hey! Urebe! Hey! Komeza imbere. Do kugera hano. Irifunga. Iyo bayita gari ya moshi. Urebe! Uyu biramucanga. Gari ya moshi iramusize. Umugore yaje. Hey! Kira hano. Iyi bari gari ya za gari ya moshi. Usanga barayubakiye za tano hasi munsi y'umuhanda kugira birinda mbutiyaje y'imodoka na kure bakurije buri gicucu kirenga. Kumbe dore wa mu agent wo muri CIA wo muri Colombia wafasha akazi gakaza kukagurisha CIA nawe bari kumugendaho bimeze biti. Hey! Hasi babe ataya za moto. Hey! We filime dutangiye 355 arakurikira. Hey! Mohasi yakurikiye rimwe. Hey! Kunda ku ruhande babe barwanira agapfunyika bose ni amasadunda barwanira agapfunyika abagano ndagatwaye uzaba razansange mu gatsata ndagatwaye tu yarenze ski do we habuze gato. Hey! Yazimya matara menya nahaciye aburire mu mwijima zimya matara mburira irengero ayitanyerera hakurino arukikurikiye bimeze bite hano arukurikiwe do. Hey! Yakurikiwe CIA asi punch drive iri hehe do utwe barapfa drive akaba yarakubiswe ni wa CIA aramubaza ati drive iri hehe yakurikiye komeza imbere ararukwikatisa mugasanga gari ya moshi iragukubise. Rebe yo tarajya kure bamugezeho. Do you have the drive? You have the drive. Wa musaza twatangiranye filime ari kuyihiga karasa bagenzi be. Uya. I'm very disappointed. Mbega ukuntu ntengushye. Hey! Namufashe. Ageze hano. Akiri kubona kumbu ari guhiga dore aho yihagarariye. Mu mwijima. Hari gari moshaje mukubita amatara. Iramuraburiza urebe. Go! Fire! Urebe. Cyangwa. Gari moshi ni mutamuriye sinzi. Gutya muri gari ya moshi yaramusiza musigira n'agatoki amubwira ati tutazidi 5 kwa 5 amuhana gasomyo. Uyu zamwumiyeho umugore arabibye ibisambu bundi na Yesu ngo nasazaza nk'igisambu kuri bano kumbe arimo amafaranga. Urebe imbere ukura mu mafaranga yari yazanywe n'aba CIA bigaragara ko yatwaye igikapu kitarimo drive. Yatwaye igikapu cyari kizanywe n'aba CIA uko ne bagombaga kugura iriya drive. Drive sasa ni nduyifite uyeri mu nzira agenda sana. Urebe yakubititse bine wari waje kugurisha drive ayikuye Colombia yashaka kunino mugabo ntagameze neza. Hey! Sasa yari hano mu cyumba cya hotel kurara mu turipari mu Bufaransa. Nimbuzi ko ari abantu muziranye bari mu Bufaransa bahelinki baje service aujourd'hui. Uyu munsi ko nigeze nsaba ko munzanira icyo kurya mu cyumba. Louis, vous vous êtes trompé de chambre. Mwibeshye icyumba. Uyu ni Graciela Rivera. Kingura umuryango. Sakukingura ngo nitwa Graciela Rivera. Dr. Rivera. Muganga Rivera. What a surprise. Pika surprise. Injire. Kurebe. Arinjira. Iriya drive bari gupfira renze. Ishobora kuba yashyira hasi ibihugu. What are you doing here? Kurikirana. This isn't exactly regular hours. Nagara amasaha asanzwe. What's not?
ndabizi ko atari byo bose ni ibyamamare. You want something to drink? Ukeneye icyo kunywa? Hey, Luis. Meze neza Louis. I'm fine. Nanjye meze neza. Uyu mugore uje ngo bamwita muganga Rivera. And where is the package? Agapfunyika kari. Goodbye. Sinzi ibyo uri kuvuga. Vumagambo. Didn't fly me halfway around the world for a therapy session. Ntago bantegera indege ngo nze gukureba basi ko nje gukuvura gusa ahubwo bari banyuhirije. Till now. Agapfunyika kari. They sent you here because they thought I would trust you. Bakweresha no bakeka ko nshobora kukwizera. Aba nibo baganga nyine baba therapist. That I will give you my secrets. Ko naguha ibanga ryanjye. Do you have secrets? Ufite amabanga? Rebe. I thought you said you weren't here for therapy. Wambwiye ko utaje hano kumvura. Not. Ntabwo aricyo cyanzanye pe. I'm here to help you. Naje ahubwo kugufasha. I'm the only one in the agency who really knows. Kandi ni nje muntu njyenyine turi muri agents imwe ukuzi bya nyabyo. Weho wa nyawe. Urebe tuvera tugaruke ku cyicaro gikuru. Cyo mu Budage cy'abashinzwe umutekano. Die beiden sind definitiv CIA. Bari abantu turebye ibikumwe byari biri ku bikapu n'aba CIA. Wa mugore wibye kagapfunyika ya drive akorera ikigo cy'ubutasi cy'Abadage. Ziemlich niedriges Profil zugelegt. Seit ein paar Tagen sind sie in Paris. Der Kolumbianer ist weiterhin aktiv, das ist meine beste Wette. Maneko muri Colombia aracari mu gakino. Was? Twereze ikipe yacu. Jonas, das ist meine Mission. Iyi mission ko ni yanjye Jonas. Abadage no barayishaka. CIA irashaka ira drive. Okay. Colombia bari kuyigurisha umwe muri bo. Abadage barayishaka na CIA irayishaka. Viel Auffall. Wenn diese Festplatte in die falschen Hände kommt. Iriya drive ikuye mu maboko atarinzwe. Passieren könnte. Ngenzi icyo nakora ariko. Mehr bei diesem Drive als alle anderen in diesem Gebäude, deswegen ist es... Iyi mission yanjye ni nanjye uzi ngenyine kiriya drive ishobora gukora. Außerdem wird Ndabizi urashoboye. Ariko ikintu udashoboye ni ukwakira amategeko n'amabwiriza. Bega ntashobotse nubwo ashoboye. Ja, wirklich ein Befehl? Ese ni itegeko umpaye? Umukobwa misiyo basanga bari kuyimukuraho. ändern. Hari ikibazo yigukuyeho. Cyangwa uhaye itegeko. Lernen zu vertrauen Ufite kubanza kwiga kwizera. und im Team zu arbeiten. Ufite kwizera bagenzi bawe mukorana ndetse no gukorera mu ikipe. Und nicht gerade sehr leichtfertig ist. Kandi ndabyumva impamvu nta muntu umwe wizera. Meine Vaterkomplexe. Ikibazo cya papa wanjye nongere kukigaruramo hano kandi. Ich bin wirklich kein Kind mehr. Ntabwo nkiri umwana. Ja, auch nicht so. Rero rekeraho kwitwara nk'umwana. Du bist derjenige, der mir beigebracht hat, dass man eine Mission unter allen Umständen bis zum Ende macht. Jewe ndi umuntu watojwe kujya nkurikirana misiyo yanjye mpaka irangiye. Jonas. Jonas. Baby. Gut, Byiza. bring's zu Ende, wie du willst. Genda urangize ino misiyo nk'uko ubyifuza. Um am Leben zu bleiben. Ariko ubwo muri muzima. Vielleicht nichts wert, aber mir. Urebe. Umukobwa amusubije kuri misiyo. You lost $3 million of the agent. Miliyoni 3 twagwaye wazibuze zasaba CIA nabo baje kubatuka. All the facts for the report. We lost the package, right? Agapfunyika twakabuze. What did Nick say? He's been off comms. Gusa Nick namuzi itumanaho ndigeni ryacaga mu numwe bari bajyanye Nick. Just tell me. Mumbwire. Nick didn't make it. Nick ntabwo yigeze arokoka. Shot going after the mark. Bamurashe ari gukurikira kagapfunyika. Body myself. Umurambo ubwanjye nagiye kuwirebera. Some water. Nyine amazi yo kunywa wa musore Nick bari bajyanye kuri misiyo DC. Bari batangiye no gukundana twabonye ibyo bari barimo. Inimeta yari yamuhaye hariya. Nick ngo yarashwe. Nick no bari bajyanye ku mission. Yarashwe. Katururi yikuramo ibisatsi bitari ibye. Wasiyaye driver ayibuze. Umudage driver ayibuze ukuri ikigo cy'ubutasi nako aribuka ibintu baganire n'injoro n'umusore wapfuye. It's been much. Ati se ibintu birakabije. I like it too. Njye nabikunze. Kaho. Baraye bishimye baganira none ararashwe. Yapfuye. So, None. still out there. We have some leads. Bivuze ngo yawe driver cyarera hanze. Nayibona. I'm fine. You're the Jemeze neza. Fuck you, Grady. Aramutukuye gishaka umuza kujya kuri misiyo. Down. Tuza. Give us the room. Ako mudutiza icyumba ni Gabe yo kubikira ni boss. Ni umuyobozi wa CIA mudutiza icyumba. And turn that thing off. Ibyo bintu kandi mu bizima. Give it away. The You're little gonna... red light. Buretse babanze bavurira rumuri rw'umutuku. Ruvaho mbega ibyo bavuga kamera itabifata n'amajwi. Ngayicara tuganire mu ibanga rikomeye. Gabe. I can't put you on this. Mu buryo bwemeye imisiyo sinayigushyiraho. An inquisition, but there is an investigation.
But if you were to go out on your... ariko niba ushaka kujya kuri iyi misiyo ku giti cyawe Did you need to avenge the death? wahisemo kujya guhorera urupfu rwa mugenzi wawe mwakoranaga. I can understand how that might happen. ndabyumva uburyo ibyo bintu bishoboka kuba byaba. Need some help. nkeneye ubufasha bwawe. bamusubije ku kazi. tuvera tugaruke mu Bwongereza. aravuze ati ngenda aza gukenera ubufasha. 7 leaks to... dore Rupita Nyong'o kubatamuzi. mama we Rupita. abajyaga bumva ngo ese ngo Rupita ngo uriya mukobwa kari Rupita. Rupita Nyong'o nyir'ubwite ubundi n'uyu. uramubona ariko Rupita hano ari kwigisha turi mu Bwongereza irondera ari kwigisha. urabona screen yayo na kataloge birarema ndetse bikaniyadaputa kuri database. ari kubigisha ku byerekeranye na cyber attacks. urebe ni Rupita. No, this may seem far removed from everyday life. kumbe wa mugore akiva muri Amerika wa CIA yese kureba Rupita Nyong'o mu Bwongereza. urebe Dij. I'm guessing this isn't a social call. nizere kutamagaye noneho ngo bisanzwe by'ubushuti. There's a package. Odds are it's still in hari Paris. agapfunyika kadasanzwe kaburi ipari mu Bufaransa. nkeneye ko tukagarura njye nawe. The faintest idea what icyo gitekerezo gikuye hehe? MI6 does, but this can't be official. I'm out on my iyi own. misiyo MI6 rayize ariko ndashaka ko tuyikora mu ibanga njye nawe. Everyone. ubuzima bwo kujya kuri tele nabuhagaritse. This is true. Who's that? uriya ninde? Came all this way. Who is that? uriya ninde? My partner. uriya ni umwunganizi wanjye. You're in this side. You're my friend from America. uriya ni inshuti yanjye iva muri Amerika. Hi. Hi. I was talking to some investors. They were... ndi kuvugana n'abashoramari bemeye. Oh, this is my friend Mace. inshuti yanjye ni inshuti yanjye Mace. On her way to Paris. ari mu nzira y'Ipari. kizigura nawe. Yeah, Khadija's friends. No? Khadija katari rambwiye kagira inshuti. sasa Rupita yagarutse yitwa Khadija. rebe Until next time. tuzasubire. Good to see you again, Khadija. byari byiza kongera kubona Khadija. Safe travels. ugenda amahoro. Nice to meet you too. byizigura nawe. Until next time. tuzasubire. uwo ni Rupita. bajyaga yazana umukobwa ko cyari Rupita. Rupita dore nguyu. We don't mind. I let myself in. Getting into the room. nizere kutabaye kuba nihaye karibu kumbuye uvuga ngo agiye muri Amerika ntiyagiye yaje gutesha umutwe. Rupita yiswe Khadija arabwira tugomba gufashanya. Know the answer. Correct. The package is gapfunyika. Go. a data key. A set of cyber tools, exploit kits, worms, ransomware, you name it, that can get into any closed system on the planet. ako gapfunyika iyo drive turi gushaka ni drive ishobora kuba yakontora cyangwa igahagarika systeme zose zijyanye n'ikoranabuhanga zo ku isi. ko ntari narakumvishe uretse n'itabi. Bisheniki yita gupa. Bisheniki yari inshuti y'uyu mukobwa Mace. umve Mace yicara hano. You know the old wars? zira ntambara za kera. War on terror. ntambara y'ubutita. We knew who we were fighting. intambara y'iterabwoba twari tuzi abo duhanganye nabo. Like ghosts in a machine. gusa ubu ngubu umwanzi duhanganye nawe ni nk'umunsi muri mu mashini ntabwo tumuzi. On this, they could iriya drive nibayibona destabilize and umujyi wose bashobora kuwukupira. nuclear facilities bashobora gukontorora inganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi. from a plane in the sky. bashobora kumanura indege ivuye mu kirere. bashobora gukontorora telefone kuri mufuka. Kind of people will be gunning to get a hold of this. handi hari abantu benshi cyane bifuza ko bakora ibyo bintu. They can control any part of the world. uzaba afite iyo drive azakontorora isi yose. Everything you said on that stage was right. ibyo wavugaga kuri stage byari ukuri usibye ikintu kimwe. The threat isn't on the horizon, it's here. Right now. abo duhanganye ntabwo bari kure ahubwo baturimo ubu bamaze kugera hano tayari. World War III. bino biraza gutangiza intambara ya gatatu y'isi. Would be over before we could even fight back. intambara ndumva iri buze no kurangira mbere yuko ahubwo tuyirwana. iyi ntambara ntabwo nayirwana ntabwo ufite Khadija. kuko niwe muhanga wa mbere nzi mu byo ukora. Rupita yigeze kuba uwa mbere ku isi mu 2013 ngo mu bakobwa beza bakurura abagabo. niho nahise mvuga ni ba Rupita bafite na dawo. mugende mubirebe muri Google Rupita. bashaka no kureba Rupita atangira kumufasha. Rupita ni inzobere ku byerekeranye n'ikora. Rupita Mary Schmidt. BMD ni umu agent wa BMD. mbega ni ikigo cy'ubutasi cy'Ubudage. Always under suspicion of being a double agent. iteka bahoraga bamukeka ko ashobora kuba agambanira none ubutasi. So secrets to the Russians in the early 90s. wahoze papa we yahoze nawe akorera Uburusiya. Very young. Looks like uyu mwana bamwishe mu gisirikare akiri muto. uriya mukobwa wibye cya gikapu niwe bari kwiga ukumva akorera ikigo cy'ubutasi cy'Ubudage. What do you mean nothing? nta kindi uri kumubona wapi. No partner, no husband. nta mugabo agira nta mwunganizi agira. Kids, pet. nta sheri nta mbwa nta ki. She works alone. akora wenyine buri gihe.
Lives alone. aba wenyine Finding a personal email address. nta na email ye nabasha kubona hano ku makuru uyu wa wundi wo muri Colombia Luis To drive in the first place. ubundi drive yikuye he Cartel raid. Idiot didn't even know what he had. Tried to sell it for a lousy $3 million. turiya mugabo yari afite iriya drive atazi icyo afite ashaka kuyigurisha miliyoni 3 urumva ntabwo yarazi agaciro k'imari afite imari ishobora kuba yakufasha gukontorora isi ntabwo yigurisha miliyoni 3 z'idolari. The definition of blind is can't see. aho barasiye Nick bisa nkaho hatagaragara Katururi bivuze ngo bari bazi neza wo kumwicira Katururi Lupita meze neza yego bebe Stay on him. He's the one with the drive. Still in Paris. aracyari muri Paris Stood under Luis Gonzalez. ndetse yinjiye yitwa Luis ari kurara muri Hotel Paradis. Process his features through every camera in the city. We can find out where he's been and track where he's going. twifashe kamera zose zo mu mujyi wo mu Bufaransa dushobora kuba twamenya ahantu n'ahantu agiye. Speaker drop out at the last second. bano tayari bagiye mu Bufaransa gushaka uriya mugabo. Dinner tomorrow. urebe You're gonna need these. kandi uraza kugakenera. I thought this was done. So did I. nari nzi ko bino bintu byarangiye nanjye niko nakekaga uyu ni sheri wa Lupita. Dinner. naza gusangira ibya nijoro ejo wirinde Lupita. rubanda baranatinyuka Lupita. undi Lupita Academy Teresa yari umukobwa ngo ukurura abagabo ku isi kumba umugabo aracyari mu Bufaransa ndebere mu giti hano. Después que entre el próximo amanecer que voy a ver será tras las rejas. Al menos tras las rejas. ndakeka ko ubu ngubu igihe nikigera izuba rizajya rirasa nanjye rikarasa A los ojos sabiendo que hiciste lo correcto. rikarasa ndi mu nyuma y'amafera beto. ¿Sabes por qué decidí trabajar para el DNI? ¿Por qué? Porque vi como ustedes, los agentes, arriesgaban sus vidas. nabonye abagenti bacu bitangira ubuzima bwabo butangira igihugu cyacu. Pasó de ser un país en guerra a ser un lugar donde puedo caminar con mis hijos por la calle sin morir. nabonye igihugu cyacu kirwana intambara kugira ngo njye n'abana tujye tugenda ku muhanda dutekanye barwanira umutekano wacu. Ayudarles a encontrar un poco de paz. ndagira ngo nawe ufashe abashinzwe umutekano muri Colombia kubona amahoro mu gihugu. icyo umugore ashaka uyu yari yagiye kugurisha bora yigurisha yibye mu gihugu cy'iwabo. Agentes abajo esperando una respuesta. hari aba agent bane bari hasi bategereje igisubizo. Contestar. mfite kwitaba Luis. ¿Te alcanzas a imaginar lo que hay entre los dispositivos? we nta makuru ufite y'ibiri muri iriya drive Luis. Sí o no. nitabe telefone cyangwa bebe uyavayo turi Pari mu Bufaransa. Ipari mu Bufaransa wa mugore w'umudage yahageze. wa mugore w'umudage ukora n'ikigo cy'ubutasi cy'abadage arahari. abadage iriya drive barayishaka abanyamerika barayishaka hivanzemo na Lupita uvuye mu Bwongereza. umugabo drive turaharo yari yaje kuyihisha. hano yari yaje kuyihisha ni ahantu bakorera amafi kwa Hasani Kimironko hari iruhande rw'isoko y'ipfu gatanu bagurishiriza amafi niho yari yagiye guyihisha. Turning the corner. urabona hakurya iriya arababona. ¿Me on the plane with me? turajyana mu ndege turajyana bafite abayigenti bavuye muri Colombia babarinze urabona ariko Deploying, forming a perimeter, trying to ferret out surveillance. We need a diversion. urabizi dukeneye bari abantu kureba ukuntu tubatatanya kureba hano babona wa mugore nawe yaje. wa mugore yaje muri filime kano gapfunyika bafite gashobora kubicisha. Munyamerika yabyivanze umuntu wa CIA. umugore uvuye mu kigo cy'ubutasi cy'abadage avuye na pistoli ye uyu arabireba ndabona afite intwaro ari kwegera igipimo. bano bagore ntabwo bafite no kuvuga ati afite intwaro ukabona baratuje. rebe mutwe ahita mumenaho barafu atagira n'ubibona. bano barabibona umusore wacu ari hasi. asa mumenaho utubarafu kure y'imbunda taragira cyewe hasi. Umunyamerika ku mudage. Umunyamerika ku mudage to hasi. mudage
kusanya abasore banyu sasu bari babarinze sasu Louis arashwe hano ndo byivanzemo rebe nambara ku batasi babiri bararwanira muri stoke ya Sheikh Hasani Hasani ucuruza inyama n'amafi Kimironko uyoboye hasi bari kurwanira muri stoke bamena amafi yewe gasa urebe mukeri sasu yo urebe kumisa imbere Louis aquí conmigo Louis ndeba Louis baramurashe katururi baramurashe kandi agapfunyika baragatwaye byihutirwa karagapfunyika kateza ibibazo ku isi umugabo gatwaye ari neci warata afite uruhara afite igipara Rupita aramubona undi nawe aramubona urebe filime bararebana Rupita Tiba mwamfashije ari kuvuga icyesipanyoro mu gifaransa mu bafaransa asi yitacho umudage kazi umfanye uyu kugera nabona yarashwe rebe uyu nawe asa gushaka imbunda ye n'uwa CIA yitwa Mace Where are you? Mace uri rebe yera gutya telefone yakuramo password rebe Gracia we kanda wo hano koje igikumwe cye kumana nanjye ukira umuntu numwe wizera ukira umuntu numwe uza kwizera kukimari wayipfiraho nta muntu numwe kwizerwa uwo mugabo nagucike umugabo na Rupita abona Rupita yikangamo mugabo afite agatwe yambonye tarajya kuri ufite agapfunyika umudage yahageze umugore w'umudage uyu ni umwongereza urebe mani ko mutumenera amafisi abapagasi ba Hasani umukobwa arasa mu kirere abapagasi ba Hasani bacaho muri filime va mu nzira faya umugabo acikanye agapfunyika bise biti urebe faya bose bari gushaka agapfunyika batumwe na agents z'ibihugu bigiye bitandukanye urebe dore ngo sasu karagapfunyika kaguye mu maboko y'umuntu mubi ashobora gutangiza intambara y'isi ya gatatu katururi Shishene urebe yitsimba hano yo urebe zamukana katururi film hejuru y'inyubako faya masasu hano parikani film urebe umugabo tondagira hano kagabo kari gucika gafite agapfunyika sinzi niba wagatumye urebe aba agent bahagarariye ibigo bishinzwe ubutasi bw'ibihugu byabo b'abakobwa bari hano ibihugu bisigaye byizera igitsina gore ku buryo usanga ari batuma kuri misiyo zikomeye nk'izi urabona ko abagabo rega nubwo mwiyemera kumaze kubananira Ubwongereza bwohereje Rupita CIA Amerika bohereje uriya Rupita vayo urebe umudage bohereje umugore vayo banza subizana inyuma ikimashini rebe kagabo umukobwa vayo iriya drive nahani igomba kujya igiye mu maboko y'abagizi bana bicaba ari ikibazo isi yose yabamo intambara
urebe uyazamukira hano barashe akagabo karenga akagabo drive karayitwaye bose niko bashakaga katurure drive iratwawe iriya drive imanura indege mu kirere ikontora ibintu byose bya electronic ishobora nanone kuba yakoresha ibisasu bya kirimbuzi by'igihugu runaka agasa utatinze polisi y'abafaransa icyo yakoze nta kindi yaje habereye icyaha yita ifunga umugore uri hano umugore ni uwo muri Colombia kuri ku mudage yaje hano mudage yaje hano agiye kubona wa mugore Grace baramutwaye agapanda gari Jena bonye umugabo barashe byose bimeze sawa ubuyobozi bwahageze ni ukuri nahamutse kumva ari kwiba badge y'umupolisi sawa cyaco uyu bamufunze taragenda we je prends cette femme en garde à vue uyu mugore nafande abayobozi baramuntumye ninjye ugiye kumutwara nimba ufite ikibazo n'amagara ministeri ya defense uyu ndamutwaye yerekanye badge ya fande cyakoze isa muzana hano ni umudage ibi ntabwo ari ibiro bya DGSE ibiro bishinzwe umutekano nyine mu Bufaransa. Do you want to wash off? I can get you a clean shirt. nimba ushaka koga naza kugushakira ishati yindi isa neza uri bwambare. I need to go home. icyo nyine ni uguhamagara mu rugo ati ngiye nkuzanye mu nzu itekanye bano bamaniye ku nyine bagira za safe house yabo baza bakaguteremo Talking about my family. sibanga ndashaka kuvuga na famille yanjye barakwereka yitwa Bogota muri Colombia ari naho uriya mugore yaturutse Gracia. Allo, telefono de papá? Hola, Thomas. Aro ni telefone ya papa Thomas. ¿Cómo están? Umeze ute? Mami. Bite mama? Ta voz. Shira opari rero udahamagare bagize bana. Ya te dije, mi amor, en una conferencia de trabajo en Ciudad. Mwana wanjye sinakubwiye ko nagiye mu nama muri Mexico. Kumbi igihugu cyamutumye mu kazi. Mama. Nutawuzanzanira ibira. Mi vida, yo te llevo tus dulces. Cyane rwose nzakuzanira n'amabombo ukunda. No poder estar ahí con ustedes. Mbere ko ntari ubu ngubu ngo tube turi kumwe. ¿Pasa algo malo? No, mi amor, estoy un poquitico cansada. Mwana wanjye nuko nsa nkunaniwe nta kindi kibazo. Bye. Thank you. Urakoze. What do you know about the drive? Ira drive yizihiye iki? Niyo bose bari gupfa. Nothing. Ntacyo. To me like I'm one of your children. Numfikisha ngaho ndi umwe mu bana bawe. I'm not an agent. Tumu agent ngawe. Psychologist. Ndi psychologist. I'm here to analyze one of our bari bantumye hano kugira ngo nanalize umu agent wacu. To analyze them? Wabanalije se? Doing what I was told to do by my agency. Do you think I knew they would turn around and try to shoot me? Ese barabaniye baraba agent banjye urakekane kubanzi ko atarajya kure bano baramwinjirana. With a new partner. You got the last tumwunganiza imbushya se? Talking about. Uravuga ibiki? With the Colombian? The American. Urukora na Colombia. But 9. See what? Abanyamerika muri bigoryi. Please put the guns down. I would listen to her. Shira imbunda hasi. 2, 8, 7. We all bano batangira kuba. No, we don't. 6. Please. Urebe. 5, 4, 3. Barabara ngo bagiye kurasana. Rimwe. Ngaho murasana. Come on. Go ahead. Murasanes bose bakuriye ibigo by'ubutasi by'ibihugu byabo. I get it. Ndabumva. Watching each other's ops. I'd be pissed off. Mwese buri umwe yangiza misiyo y'undi. Accomplish anything is if we join forces. Gusa dukomeza guhangana hagati yacu turaza kunanirwa guhagarika umwanzi. Kandi bose umwanzi ni umwe. Nuko iriya drive itajya mu buko y'ibyihe. Bose buri umwe arifuza kuyifata akayishyira igihugu cy'iwabo ntabwo bifuza kijya mu buko y'umugizi wa nabi. On with it. Who are you? Ubundi urinde. Khadija, MI6. Je nitwa Khadija nkorera MI6. MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza. Marie, you've met me. Messi we mwarahuye. We're spies, asshole. Izina ryanjye uri turi bamaneko. Je ndi cyber intelligence. Graciela. Graciela. You pronounce it right? Niko barivuga. What happened to you out there? Hari hanze byakugendekeye bite? What do you know about the drive? Iriya drive yizihiye iki? About this. Nta kintu ayiziho. Well, umve. That is not entirely true. Ibyo uvuze ntabwo ari ukuri. Luis put a tracker on it. Iriya drive bibye. Hari device yikurura tukamenya ahantu bayitwaye hariho. Think about this before. Kuki utari wabitubwiye bakoresha telefone ya Luis iriya device iriya drive nubwo yatwaye n'ikihebe bashobora kuba bamenye ahantu yagiye. Bano bose ukaraba n'ubundi bose nabashinzwe umutekano w'ibihugu bitandukanye baravuze ngo dushyire hamwe turebe ko byibura drive twayigaru itarajya mu buko y'abagizi ba nabi. Barabanza hano. Installed a failsafe to your fingerprint. I can't breach that. The drive's on the move. Drive bari kuyitwara. Southeast,
over the Atlantic. iri mu majyepfo y'uburasirazuba y'Afurika. Ndebe ndebe indege Morocco. Drive bitwaye muri Morocco tuhita tujyayo bagiye Morocco. Turajyana ngiye mu rugo nta kintu twakora dufite ibikumwe byawe nibyo bifungurira telefone cyangwa igikumwe cyawe tugikate tugitware. Jena ngo ndumu agent ni therapist. Alright, Graciela, you know Graciela. may not be for you is explaining to your kids why the whole world is on fire. Ese ibirabyebe nibigenda bigatangiza intambara y'isi abana bawuza basobanurira gute ko intambara y'isi wanze kudufasha. Maybe. Okay, how about this? Those same guys are out there right now looking for you. You go home, you bring them with you. Graciela, we really need your help. Graciela, turaza gukenera ubufasha bwawe. You need ours. Nkuko nawe ukeneye ubwacu. Sibyo? Okay. Okay. I need to make another phone call. Ndashaka kuza kongera guhamagara. And I'm gonna need a new shirt. Ndaza gukenera n'ishati nshyashya. Ishati yambaye kare y'amaraso. Urebe? No, I won't be home for dinner. Just a little longer, babes. No one to call. We nta muntu ugira guhamagara se? When you blew the up at the cafe. Yeah. Cyagiye unyicira gahunda muri ya cafe mu Faransa niwe nari guhamagara ni wundi bishe. Or they kill you. No kwica cyaba bakakwica. Is that some kind of threat? Uri kunkanga? Yes. Cyane? Yes, it is. Ngo barahumuye. Look, I have to go. Talk to you later. Yarabize mfite kugenda turasubira. You lie to protect him? Urabeshye kugira ngo umurinde sheri wawe. You have children? Ufite abana? No. Oya. Ni brand ambassador wa ONAP. Nta bana ngira. Rupita ngo ni brand ambassador wa ONAP. Nta bana ngira. Katorori. Filime. Yeah. Satellite and surveillance on every angle. Positive on the drive. Bano bakomeza imbere. Urebe? He's clean. Umugabo baramubona ufite ya drive. Bafite telefone basha gukurura bakamenyira drive ahantu hose bayijyanye. Cya kigabo barakibona. I really shouldn't be here for this part. Ntabwo nje nakabaye ndi hano. I'll handle the gun. Ibyimbunda nje ndaza kubyitaho wikurikirana ibindi. Umugabo baramubona. I'm scared. Only an idiot isn't scared. Ibigori cy'ibyonyine nibyo bitajya bigira ubwoba. Rebe. Hackers just heading north into the sky. Agapfunyika kari kujya mu majyepfo. In from both sides. You have direct angles to him. Rebe. Our window. Good to move in. He's reaching for something. Deej? Is that a brush pass? Yeah. Is that? One sec, let me look. They're heading in opposite directions. I'm not going to risk losing him. Igipimo cyacu kiri kujya mu kindi cyerekezo. Take the courier. Let's go. Tugende. I have eyes on the new player. I'll stay on him. Deej, how you doing? Still confirming the handoff. All my angles are blocked. Yeah. Baby. Yeah. Hey, you. Tarajya kure. Bahise bamuni. Gira. Baramwishe. Umwaro utwaye drive baramwishe barayimwambura. Gasani dore ukuntu bayihererekanye bayihereza undi mushyashya. Bayihereje undi. Bano babireba. Bano babireba. Four killers on the move. Rebe. Rebe. They're going after the drive. We've got competition. Take this. Urabisi dufite abandi duhanga gifata kano. Have to do the gun stuff. Je wambwiye ibintu by'imbunda ntabwo ndi ubikore ufata imbunda batakurasa. Rebe. Deej, get me a visual on the building. Uyarakurura. So, Mom. Perfect. I'll take him in there, away from the crowd. Urabisi ari ahantu ni musigiti yinjiye. Leta yitandira yinjireyo. Rebe. Only her mom. I'm on my way. Look
كم هذا؟ 100 درهم. شكرا. Hey, you're not going in there alone. You're not going there at all. Kiye kwinjira mindani. Abanza ritandira. When was the last time I was in the field? Heruka ryari kujya gukorera ku kibuga. Heruka kera kurikorera kuri terero Peter. How'd I look? Dasa gute? Sha, Rupi urasa nka Rupita. Rupita. My experience with him. Yinjira mindani. Katuri. Ikigabo cinjira n'abakobwa ntibashaka kiriya drive gira mu bukwe bagize ba nabi. Ukakanye kari gukosa ibintu byose byakwangirika. Bana barinjira. Yerekeje mu burasirazuba bw'inyubako. Hano kumbe harimo sauna. Urebe. Ikigabo kirakomeza. Arakibona. Hey. Refrim kumbe hari n'abandi baje. Hari n'abandi baje. Get out of there. There's 3 more coming in. Urabizi sokaye hari abandi bagabo benshi binjiye. Ikigabo arakibona kigenda. Ahita kurya. Khadija. Ugiye he? Nta mugore wemerewe kwinjira hano. Imana ishimwe nari nayobye. Aravuga icyara barakizi ni Peter. Peter. Cyawe. Bagore bari hano. Cyawe. Peter. Peter umuntu bw'umujono gotera. Yagasani. Komezamo imbere. Market. Using this place as a cut through to shake us off. Katuri binjira. Affirmative. Rebe. But we're not the only ones who do. Kura y'icyuma. Oya nakibicere hasi arabanza. Kusanya abana caragifata. 1 down. That leaves 3. We need to stop them before they get to him. We've got to find them in this crowd. 1 second. Uretse gato. Rebe. Hello? Telefone z'abantu zose zihamagarira rimwe. Ni Rupita. Azikorana buhanga. Abona umuntu umwe wenyine utitabye telefone. Not answering their phone. Bari babiri nibo bonyine batitabye telefone zabo. Bivuze ngo bari kuri network bari mise bari buvuganira yabo ko ari babiri cyane abandi bayobozi babo. Ku buryo na wundi muntu wayihamagara. Arababonye. Sasu. Another down. Undi agiye hasi. On the rooftop, taking high position. Undi tumufite hejuru kuri rooftop ku rusenge hejuru. Mace. Sasu. Mace afite igipimo. Rebe. Ayitayisha mu isoko amasasa ari kuvuga ariko nta muntu ubizi. Ku buryo buryo bakavuga ati mu isoko twasanze 50 abantu barase. Sasu. Isakoshi. Gasani. Kuvuga ati abantu barasiwe mu isoko ryari ko tutumvisha isasu rivuga. Efrim. Kunda zabo zirusiransi ya Lucas irenza. It's too exposed. Maybe we don't know if there are any more men. Hano hari abantu benshi cyane. We could go into one of them. We need clear angles. Checking the exit. Hello? Reka turebe abantu twasohokera. Okay. No. Hari icyo nshaka kuvuga. Yes, now. Kamubwire. Why do you have to be exposed? Ubundi kuki mushaka kwiyerekana? Hano kushora gusanga ari abantu benshi babona.